мамлекети биздин Афганистанда жашаган баардык кыргыздар үчүн аларды унутпай ар жылга жардам көмөгүн жеткизгендикке biz аябай хош курсан болуп отурабыз. Биз деле келечекте манас урпагы болобуз. Кыргызстандан келген биз Афганистанда быйыл мына жемелик ичмелик кыймат болуп жатат, бир аз мындай тагыйраттар келгендиги. Ошол үчүн ошол кыйматчылыкка да карабай келип, Кундуздан бизге жемелик ичмеликти алып, сиздер келипсиздер, сиздерге да Алла разы болсун, аябай хош курсан болуп отурабыз. Андан жумшаган биринчиден Садыр Жапаров, калган чоң кишилерге, бардыктарга biz hoş bulduk. Alarga men taraftan ıslık, pamirlik kırgızlar yönünde bardığından ıslık salam aytam, salamatla olgular, selamun aleyküm. Bizge şunda içmelik, yemelik, bizim turganlarımızda alış yol menen yol basalып, bizge bunda жеткизгениге көп çok rahmat kıldık dep, rahmat kıldık bize. Allah Kırgızstan elini, hükümetini her daim şunday öz gücünün, öz gücünün